Zibuya emasisweni nangambala mntwana kwethu zibuya emasisweni ngaphakathi kwayo emasisweni podcast and chill no Brian the Legacy, the man of the match, the man of the moment, uJay-Z number 10. Uyabona into engiyithanda kakhulu ngayo li podcast ukuthi ayikho into esingakhulumi ngayo, ayikho itopic esingakhulumi ngayo, even nalama topics la alumelako, even nama topics la abantu abangafuna ukukhuluma ngawo, the topics that many people shy away from. Women of the match uwafuna lawo ma topics. It can be culture related, it can be tradition related, nezomjolo imbala sikhuluma ngakho konke. Namhlanje singenelela ehlangothini nofana esikweni lesintu isikhethu isindebele. What I love ukuthi ke you can even send ama questions wakho in regards to isintu nekambiso yakhona, and then we will give you impendulo zakhona. Right now umbuzo ukhona. The question is simple noyicalako, but then I will try by all means ukuthi ngingenelele deep ngaphakathi kiyo ngihlaziye ngendlela ehle khulu kwamambala. Umbuzo uthi empilweni esiphila kiyo namhlanje kunamasokana amaningi, ngingayibala ngendanga nawulindebele uyazi ukuthi ke indanga zikhona kwaNzunza zikhona kwaManala. Lana ke ngikhulume ngamathula, khulume ngamadlaza angakathathi, angakagubuzesi, angakavunulisi, ngikhuluma ngesokana elingakathathi umfazi. Ukuthi ke kune pressure evela ebanganini, kune pressure evela enhlobeni, evela emndenini ukuthi ke umgede yowuthathe, isikhathi siyakhamba, iminyaka iyakuchiya, ukhamisile urarekile, bese kube namagama abhlungu akhulunywako from social media to emihathweni konke kuthiwe kanti mahasa nithatha nini. Umbuzo uthi kuyinto ehle kangangani nofana embi kangangani ukuthi ke ukatelele umuntu ukuthi athathe, lokhona ukwenzileko umthelela ungangani? That is the question. Umuntu uyamkatelela na ukuthi athathe? Lokha umkatelela ama conditions nofana ke imiphumela, ama results wakhona ayini? Lento le ngizoyithatha ngiyibuyisele emuva sele ngilethe ipendulo yami ukuthi ke kufanele sikhumbule, sengiyibeka ihlala ukuthi ngekani umuntu endwini yonke akenziswa. Bese ke ngingene ngaphakathi kwekambiso yesintu ngikha ukusuka phezulu ukuthi sinegaba. Igaba ezikhona sisuse eqhegwini ukuthi sinoba mkhulu, sibe nobaba, sibe nesokana, bese ke siba nomsana, ngaphasi komsana sinomsegwabo, sisuke lapho ke sibe nelija, ekugcineni ke sibe nelandela. Lezi zingaba ezikhona. Bese ke kuba budisi lokho na ufuna ukuthi umuntu abe indoda epheleleko kanti ingaba ezinye umeqisile, akhange umtshela, zange umtshela ukuthi wena msana nawunje ulandela. Abanengi abasana ukuthi ilandela into bani abazi. Manje uyoba indoda enjani eyeqe igaba? Kibo baba basibeletha kobe kulula ngoba umuntu bekaza sesemncane ukuthi nje ngimsegwabo kufanele ukuthi ngidlale ngiqede. Manje na yokufuna ukuthi umuntu abe indoda angakadlali aqede kuba budisi. Na unginikela i-time frame ukuthi une 3 days yokuthi udlale, after 3 days siyathoma siba serious, ngiyokusebenzisa li 3 days le ukuthi ngidlalele futhi ngiqede. Bese ke sijikeke silethe ngakwelinye ihlangothi lokuthi umuntu awumkateleli ukuthathathe. Siyibuyisele emuva esindebeleni ukuthi unobangela wokuthatha bekuyini, ngoba unobangela wakhona ngikhuluma ngeintention nofana ireason. Yakadeli yana namhlanje azisafani. Ekadeni the issue bekungasilo ithando, the issue bekumkhaya nokuthi isibongo sekhaya singakhe singachabalala. Ngikho na uthatha umfazi bowungathi ngewakho kodwa na bowuthi ngumakoti kababa, ngoba urakela phambili ngesibongo sakababa wakho. Umakoti ngoyomlobolela indodana yakho, loyo ke uyambusa kungomakoti wakho. Ngibuyele esihlokweni. Esindwini unobangela wokuthatha bekungiloyo, ngikho bekuthiwa isokana naligoduka ingoma le. Ingoma ezako mdimthole sekathethe.
uyomthola sikhathi bani umuntu oneshow ukuthi umthanda ngaleyo ndlela in a period of 4 years ukuthi kufanele kibe somthethe ingoma ezako kube nguye oyokuphekela lo wena yomhugela ithunga liphuzu nalo lelo bese ke namhlanje kuthiwa into ekhamba phambili lithando nje sichata abantu esibathandako nje sichata abantu esithi bayasanelisa kanti ukwanela lokhu khuyini kadoka bowunokwazi ukuthi kufanele ukuthi ngitsorohe umndeni unobangela wokuthatha bekungiloyo namhlanje uthathiswa ukuthi umuntu ngiyamthanda ikambiso lo isuka iyahluka bese ke ukukatelela umuntu ukuthathathe kunento embili kunomuntu ongafuna ukuthatha imali ikhona athi mina umfazi angimfuni namkatelela uzomthatha umfazi lo ngemva kwalokho aniphe yena aniphare ngayakhamba yetshwelene uzihamlela ngoba namhlanje sinamasokana athethe abafazi it's less than 3 years sibuya emchadweni wakhe namhlanje sikhamba na indawo ezonke nje zokuzithabisa akasafuna ukubuyela ekhaya nakufanele ukuthi nje ichaye nguye othi singayapi nasithi nje asiyene emakhaya ubuya ne24 uyibeka phasi vela ngeke silise sihlala phasi nathi siyazigedla umuntu lo ubale kuye ekhaya ufuna ukufika ekhaya up drunk umuntu lo wenzekeni simkatelele umndeni umkatelele wathi thatha mgedegejana into le izomthwenya kusasa umfazi lo bekangamfuni wenziswe yipressure yangikhaya isigaba sesibili nofana ke igroup yesibili yabantu umuntu ofuna ukuthatha onomuntu angamthatha kodwa nithoro bakwethu imali kungiyo engekho ukuthi umuntu lo angakhona ukuthatha umfazi manje abantu abakufanele ukuthi sibahlukanise ngoba abafani kunongafuna ukuthatha ngoba angafuni akangagadelelwa ngoba umakoti lo uzokuxhaka uzokuphila kabuhlungu akamfuni uzokubeka umakoti lo la akhambe yena yokugijima nalaba abafunwa nabathandwa nguye bese ke ngiyibuyise ke naselekise ngiyivala ukuthi asikhumbuleni ukuthi sikhule ngaphasi komthetho kababa noma lapho umntwana azizwa phelele khona laba abantwana banganayo ubaba nofana umma eduze bahlangene kunepilo engasimnandi bayiphilako esingafisi ukuthi the next generation iexperience lokho manje ke ina ulisokana othi mina angifuni ukuthatha ungamenzi nofana ke ungabi sesimeni sokuthi ukuhamba utshala abantwana abayokuhloga isifundiso kababa noma ngekhaya le wena oyitholileko you must not be selfish na ungafuni ukuthatha dlalela kude nokuthi utshala abantwana ngoba nje abantwana labo bokukhula kabuhlungu wena umthetho utholile kababa noma ithando la kababa noma ulitholile so uba selfish ukuthi ukhamba wenza abantwana bese uyabaleka uthi angisiredi kodwa na uready ukuthi uye emsemeni awusiredi ukuthi uthathe irresponsibility with great power comes great responsibility na ungafuni ukuthatha ungabenzi abantwana na ungafuna ukuthatha dlalela kude nebantwini bengubo abathi bona ba serious bafuna ukuzibona babafazi ngelinye ilanga ngoba nguwo khamba wona igama lamadoda bese kuthiwa amadoda zizinja ngoba wena intention yakho uyazazi ukuthi wena usekudlaleni suka ebantwini aba serious ngiyayivala ngithi umuntu angagadelelwa ngekani angenziswa mar na ukhetha ukuthi wena into le uzoyenza ijamele ungayikhinga phezulu ngiyathokoza namhlanje asihlangane ngodu nesikhathini esilandelako emasisweni podcast and chill ibizo lami nguBrian the Legacy the man of the match the man of the moment is out.